Munini wa RAIS Rigathi Gachagua uria ugutetera guchokwa gitine kiu ni koti nyuma ya KWEBERUA ni mbunge ya Senate na gwatite ndingo ingi nyuma ya AGAMBITHANIA baraba kuthikira igamba riu KUREGA kuthikira iromba ria wera GUCIEBERIA IGAMBENE riu Gachagua arendaga AGAMBITHANIA baba abo bathatu Eric Ogolla, Frida Mugambi na Anthony Murima GUCIEBERIA AKIUGA BARINA uchore kana ndugu na RAIS Speaker wa Senate na kithure KINDIKI kagiteno kau wakiri Elias Mutuma na atarĩrĩtie ugambi buria bugwita na mbere koti neu ya Milimani gutuonia mbiche ya ugambi bubu tora tugutarirwa ni Boniface Mungera. Nabo AGAMBITHANIA batatu tabo Eric Ogolla, Frida Mugambi na Anthony Murima baregete kuthura BACIEBERIA kiri mwenderezo swa KCDP Gachagua. Kiri ugambi bobo antuko enaro okurukira AGAMBITHANIA Ogolla ibaregere gwita itumi ontu buria kaingi potithura buri withire. The applications for recusals are hereby disallowed. 2. The petitioners are hereby granted leave to file and serve amended petitions, if need be, within 5 days of this order. The respondents likewise are granted leave to file and serve amended responses, if need be, within 5 days of service in B above. Auntu kwegoro mwakiri bagashiki baramutere akabari gake gakamokoje bakione gotibatere AGAMBITHANIA bendera kuthikira igamba riri ontu bora baroga ibaijene kana benoshore na Rais Ruto, Speaker KINGI na Nyankoroki ndipi roti Professor Kithure Kindiki na gokarikite ojo nande na kulingana otoli bwa kiwatho otuga rukumba kwethira bokithithika mwanka AGAMBITHANIA bethira bekarire igamba riri na kurekinyiria muthia. Elias Mutuma ne wakili. Deputy President Gachagua nendete kwithwa ari obisi nontu court ni amwikite aria na yauga ukethwa kwina implementation. Number 2, Deputy President nominee Professor Kithure Kindiki tayari atajukia uongozi kwa atiomba kuperform duties cia Deputy President munkariria kesi yeje ikotini kathira kana riria orders irio cio murigiria ta assume office ika discharged. Bakomenya nabo Rais Ruto orari torera kira affidavit ya ukojera maithia Gachagua ireberetwe imawakiri bawe ahatere na nyuma maromba je irigire kana application kuthura je kinyira muthia ntukwenarwa NJUMAINE kimya kitu etitire gamarike thulithikirwa mwankali thuri kinyira muthia. Ke report Rantosharu TV kumaja kingine ngine kine kimusho Nairobi mbeta Boniface Mungera.